Edday Nderitu uria uthiete na mbere na vacation yake kuria USA kwa makiria ma mweri umwe riu ni akorwo agiciana fans ake ndeto cia mwanya muno, ndeto imureheirie uhotani munene na ndeto ironania ati ni athiete na mbere kwihotanira guku bururi-ini ona ri kuria USA. Before twarie ciegi uhotani wa Edday Nderitu, make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe angikorwo ndu subscribe niguo hindi ciothe ugakinyirwo ni update. Edday ni arakorirwo agikirira mashabiki ake video icigire imwe kuria arainaga kigoca wa theru ni undu uria kimurutite thabari ndaihu ya miambato na miikuruko, na video ingi iria maragikorirwo makina na murata we Nderitu uria munyitite ogeni kuria USA, na arakorwo akira mashabiki ake ati she's happy kwanjiriria mweri umweru wa July, akiuga ena witikio ati mweri uyu ugukorwo kimurehera maundu mega kondorita. Muthenya wa umuthi ni akorwo akianirira ndeto cia uhotani munene kuria akorwo akionania kwanjiriria kurutithania wira na kambuni umwe wa mathabari, kambuni wa Zunguka Africa, kuria akorwo akira aria marumagirira page ciake cia ukinyaniria gukorwo makibook thabari na kambuni ucio. Edday ni aronekana kwanjiriria kwiyethera uboco na makambuni ma guku bururi-ini kumana na ngumo iria egwateire ni undu wa drama ino igikoretwo gatagati wake Samido na Senator Karen Nyamu, na ni onekana gukorwo akigwatira uhotani thutha wa kambuni uyu gukorwo ukimuhe wira wa gukorwo ki advertise mathabari make. Gikuyu Community News, make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwake atia na gwatuka atia tikungi ni gwa Gikuyu Community News. Subscribe.